Dapatan lagi lawan ulun papadahan dalam budaya Banjar. Kayak biasa juga memerina lewat video ulun nek. Ulun hendak menyampaikan papadahan-papadahan ulang tahun bahari, yang mana papadahan ulang tahun bahari itu yang dahulu disampaikan lewat muntung. Nah, hari ini ulun coba mengangkatnya, ulun sampaikan pulang gasan mamagina seberataan, kula-kula julak-julak nang di sana seberataan lewat video ulun nek. Mudah-mudahan artinya lewat video ulun nek buan pian seberataan menjadi ingat tahun papadan orang tua bahari nang kada tahu menjadi tahu. Nah, gitu maksudnya. Seperti biasa, ulun hanya menyampaikan dulu ucapan terima kasih gasan mamagina nang ada di sana, gasan sapupu nang ada di sana, gasan julak-julak nang ada di sana, gasan bubuhan pian jua seberataan nang di sana nang sudah maitihi lawan video ulun nih siang malam juga untuk maitihi video ulun nih, ulun ucapkan terima kasih. Nah, mamarinalah, julaklah, nang mana buan pian lagi nang belum mesubscribe video ulun, tolong aja pang disubscribe. Nang belum melekakan, ulun mohon pian melekakan. Kayak apa aja melekakan? Tuh lah mamarina julak, nang ada tanda kayak ini, nah tanda tangan kayak ini, nah ada tuh mamarina di bawah tuh, nah tuh picik mamarina, nah iya tuh mamarina tuh picik. 5 tuh nang belum dibagiakan. Ulun mohon video ulun bisa pian bagiakan agar nang lain pun bisa mengetahui lebih mendalam tentang papadan Banjar kita. Nah, papadan nah hendak ulun angkat dalam video ini kayak ini bunyinya mamarina tapi ulun ulah dulu dalam sebuah kalimat. Nah, unik pang Pak daripada ini bunyinya. Nang nyawa jangan berparak lawan sidin. Sidin itu tamamah batang penawar sampai. Nah, ulun ulangi dalam sebuah kalimat mamarina lah. Nang nyawa jangan berparak lawan sidin. Sidin itu tamamah batang penawar sampai. Nah, jadi maksudnya dalam video ini ulah hendak menyampaikan papadahan nang berbunyi tamamah batang penawar sampai gitu julakai. Nah, haujar apa aja kisahnya tamamah batang penawar sampai. Nah, kini julakai maksudnya papadahan nih. Pian pernah lah julak mamarina di kampung nih melihat orang, bila kita paraki kita kawani orang tuh pasti menyalahkan. Pandangannya tuh najulak kayak menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan si C, menyalahkan si D. Pandangannya kada nyaman. Satu julak lah. Yang kedua, pandangan orang tadi julak kayak katuju menyambati orang. Orang lalu nyata sambati. Ujahan. Untungnya nih macam-macam julak kayak. Nah, limbah tuh julak kayak tadi dua kan tadi ketujuh menyalahkan, nah ketiga julak kayak nah apa namanya katujuh menguyak orang. Nah ujar nyamati orang tuh ketujuh mau jauh kini padahal pun tentu bujuk. Nah kayak itu pamarina julak lah. Nah jadi pamarina lah, mudah-mudahan video ini buan pian bisa mengingatkan kembali papadan ulang tahun bahari. Ulun mohon maaf mamarina ada sanaklah nang mana bila dalam pembuatan video ulun nih ulun ada kesalahan, ulun mohon maaf baik di video ulun sebelumnya, di video ulun ini maupun di video ulun akan datang, ulun mohon maaf. Kita berdapatan lagi pamarina lah julaklah di video ulun selanjutnya tentang papadahan dalam budaya Banjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.